baha ikaze kuri channel ya 5 minutes of football. Nkuko nabibabwiye, iyi ni channel izajya ibahereza amakuru ya siporo ku mugabane w'i Burayi. Tudatinze, reka dutangire dukore review cyangwa se dusubiremo turebe muri make uko byagenze. Amakipe yakinnye muri weekend, amenshi yaratsinze mu makipe akomeye mu kundi Burayi. Reka tudatinze duhere ku mukino wabanjirije iyindi, Liverpool na Everton. Ni umukino warangiye ku bitego 2-0 ku busa bwa Everton. Ibitego bya Liverpool byatsinzwe na Mohamed Salah, byose uko ari bibiri. Tuvuzeho amagambo make kuri iri kipe ya Liverpool, ubona ko ni ikipe yagarutse mu byizere byayo. Ni ikipe umutoza yabashije gukontorora imitwe yabo, amanaginga swadi neza. Ni umutoza ubona ko ikintu cyo kuba yarakoze maximum y'igishoboka mu kumvisha abakinnyi ba Liverpool mu mutwe ko ari abakinnyi bashobora kuba bahangana, ndetse no kuba bafite ikintu cyitwa groupe izi kurukirita neza, bafite abasikawuti ba nyabo, bakagira na proje nziza ibamenyera gushaka umukinnyi bifuza, akaba ari we bagura, akaba ari we ufitinga muri proje zihari. Ukabona ko aricyo kintu kiri kubatwara, ugashyiraho na experience z'abari nka Mohamed Salah, baba basobanukiwe imikinire ya Liverpool, baba bashobora kuba bakorera itandukaniro igihe icyo ari cyo cyose. Ugashyiraho n'amakosa yabereye mu mukino, aho babonye ikarita y'umutuku abasore ba Everton, bigatuma ikipe yabo igorwa no gukina ari abakinnyi 10 ku bakinnyi 11 ba Liverpool bari ku kibuga cya Liverpool Anfield. Ukabona ko biri mu mpamvu zatumye Liverpool itsinda. Ariko Liverpool nanone twakirengagiza ko ifite ikibazo cya nimero 6, ni Makalista uri kwakina, ariko si umusore mu busanzwe wari usanzwe ukina kuri nimero 6. Yakinnye nyuma yuko baguze umusore Endo Wataru bamukuye mu Budage, ariko ukabona ko n'umusore utarafitinga neza muri proje za Liverpool, ndetse utanga ibiri hasi ibyo Makalista atanga mu gihe ari kuri mwanya wa nimero 6. Ibi byose byabaye nyuma yuko Fabinho yari avuye mu ikipe ya Liverpool abatunguye mu bintu batari barapanze. Ukabona ko mu kwa mbere ni igihe cyiza cyo gushaka nimero 6 muzima bazaza gukira hagati mu kibuga cya Liverpool, kuko uriya n'umwanya udasanzwe mu gihe cyose uba uri kwitegura kuba watwara igikombe cyangwa se wahangana igikombe ukagera kure mu marushanwa uri gukina nka Europa League. Bisaba ko ufite swadi kandi ufite abakinnyi bamerita gukina mu myanya iri very dangerous cyangwa se ikenerwa cyane mu kibuga nka nimero 6. Iyo ni Liverpool. Biri ku mwanya wa 3, irarushwa inota rimwe na Arsenal na Manchester City, mu gihe Tottenham itari yakinira ijoro. Nabyo tuza gutegereza tukareba uko biza kugenda. Ubona ko ari Liverpool bishoboka cyane ko yazatwara igikombe cya shampiyona mu gihe cyose yaba ikomeje kuguma muri zino forme, ndetse bikazaterwa n'isoko ryo mu kwa mbere uko bazitwara mu gushaka nimero 6 n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Akaba ari icyo kintu twavuga kuri Liverpool, tukazakomeza kuyiganiraho mu bihe biri imbere. Reka tujye ku ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Manchester City nayo yaje kubitsinda ibitego 2-1 ikipe ya Brighton. Ni umukino wari wavugishije benshi imbere y'uko umukino utangira, kuko Brighton ifite umutoza uri guca ibintu bigacika muri Premier League, umutoza Roberto De Zerbi uri gutoza ikipe ya Brighton. Ubona ko ni umutoza nawe ufite umukino mwiza, ufite abakinnyi beza, ndetse washoboye kuba yafata abakinnyi batoya akabakorera identite yo gukina umukino mwiza, agafata abakinnyi abavanye ahantu benshi batari babazi bakabagira abasitari. Ubu ngubu bakaba ari abakinnyi b'inyenyeri bagenda bakurikirwa n'amakipe akomeye. Isaha n'isaha bava muri Brighton bakinjira mu makipe akomeye. Yaje kuba isura ikipe ya Manchester City, nayo mu bihe byayo, kuko yavunikishije umusore wayo Kevin De Bruyne. Navuga ko ari nkawe moteri w'imikinire ya Manchester City, ivunikisha undi musore wayo John Stones washoboraga kuba yabafasha mu myanya ibiri. Yashoboraga kuba yakina nk'umumediateri cyangwa se agakina central midfielder. Nawe ukabona ko Manchester City ni ikipe nayo yari yatakaje balance hagati mu kibuga, kuko ugendeye ku ruhare rw'ibyo De Bruyne atanga ugateranyaho n'ibyo John Stones atanga, usanga hari harabayemo equilibre itahagije mu ikipe ya Manchester City. Ariko
bigendeye ku mutoza, kuri experience y'umutoza no gushobora kuba yabyaza umusaruro ikipe afite no kuba ashoboye gusorovinga ibibazo afite mu buryo bworoshye, nk'umutoza nyine ufite experience kandi ufite squad ihagije, wagerageje kubakirwa squad, uri mu batoza bafite squad nziza mu Bwongereza hose. Abantu benshi bagenda bavuga ati ni amafaranga y'Abarabu, ariko tujye kureba dusanga ikipe ya Manchester City itari mu makipe ya mbere yashoye kuva Pep Guardiola yahagera, ukabona ko ni ikintu bubatse cya sporting direction ikomeye, aba scout, ba sporting director, aba directeur b'umupira ndetse bakajya n'umutoza w'umuhanga, ukabona aricyo kintu gikomeje kubajyana kikabageza aho bari ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu bari gukifata umukinnyi nka Julian Alvarez nimero 9 niwe uri gukikwana mu mukino wa Manchester City, ubu ni we usa nkaho wasimbuye Kevin De Bruyne mu mikinire. Ubona ko ni ibintu byiza kuri we. Bakajyana Haaland, umusore uri very clinical imbere y'izamu, ushobora kuba yabyaza umusaruro amahirwe abonye mu gihe gito ndetse n'amahirwe make yaba abonye. Kugeza ubu Manchester City iri ku mwanya wa mbere n'amanota 21 inganya n'andi makipe harimo Arsenal ndetse na Tottenham itari yakina. Nibyo dutegereje kuza kuba twareba iri joro. Dukomeze ku ikipe ya Arsenal. Ikipe nayo yari yagiye i Londres guhura n'ikipe ya Chelsea, ni derby Londres yari yabahuje mbere y'umukino. Chelsea ni ikipe yari imaze imikino ishize, yari imaze imikino yitwara neza itsinda ibitego byinshi. Umukino w'eruka yari imaze gutsinda ibitego 4. Ukabona ko ni ikipe yari imaze gusa nk'igaruka muri modu, abakinnyi batangiye kwiyumvamo ko ari abakinnyi koko bahangana. Akaba ari ikintu cyiza baje bubakiraho bajya guhura n'ikipe ya Arsenal, ikintu cyiza cyabubakiye icyizere, bakumva ko nabo ari abakinnyi kuko bamerita guhura n'ikipe ya Arsenal, bakagira resultat bayikuraho iyo ari yo yose, bitandukanye n'indi mikino yabaye muri saison ishize ndetse n'iyatangiye muri ino saison batitwara neza. Ubona ko bagize amahirwe yo kubona umutoza nka Pochettino uzi kubyaza umusaruro abakinnyi bakiri bato ndetse akamenya kububakira philosophy na style of play cyangwa se uburyo bw'imikinire buborohereza kuri bo, ndetse n'umutoza ashobora kuba yahanga imikinire mishya agendeye ku bakinnyi afite, atagendeye ku bisubizo we yifuza ku isoko, ahubwo we akamenya gukora quick fix cyangwa se gukora ibisubizo byihuse abikuye mu bakinnyi afite, atarindiriye isoko ryo mu kwa mbere cyangwa se muri sama. Ukabona ko ni ikipe nayo yari mu mwuka mwiza, yari igiye kwakirira Arsenal iwayo. Ukabona ko ni ibintu nayo ni kimwe mu bintu byayitwaye kuri no match ya Arsenal. Ndetse na Arsenal nayo ni ikipe yari iri mu mwuka mwiza, yari imaze gutsinda ikipe ya Manchester City, ariko ukabona ko Arsenal igorwa n'ikintu cyitwa rotation cyangwa se gusimbuza, kumenya gusimbuza, kumenya uwinjira n'usohoka. Ukabona ko Arsenal ni ikipe yari imaze imyaka myinshi ititabira Champions League. Urwego rwa Champions League mwese muraruzi, ni urwego rugusaba kuba uri très vigilant ndetse ugatanga imbaraga zose ufite kugira ngo ugire amafaranga ubona muri Champions League. Murabizi ko muri Champions League kunganya umukino aba ari amafaranga, gutsinda umukino aba ari amafaranga. So niyo mpamvu mugenda mubona abakinnyi bagenda bitanga mu buryo budasanzwe, bari basanzwe bitangamo muri shampiyona ndetse no mu yindi mikino. Ukabona ko Arsenal cya kintu cya Arteta cyo kutamenya gusimbuza squad cyagiye kigora. Ukabona ko umukinnyi akinisha Champions League kuwa gatatu, ku cyumweru aje gukina ahuye na Manchester City, ahuye na Tottenham, araje ahuye na Manchester City, barakinnye babonye ibitego mu minota ya nyuma barushye cyane. Ukabona ko Arsenal ifite ikibazo cy'umunaniro aricyo yazanye no kuri match ya Chelsea. Ukabona ko Arsenal noneho yahinduye uburyo bw'imikinire bitewe n'ikibazo cy'umunaniro. Uko mibona Arsenal muri saison ishize ni ikipe yabaga yagutsinze igitego mu minota ya mbere, ariko ubu ngubu ukabona ko ni ikintu gitandukanye. Ubu ngubu Arsenal ni ikipe isigaye ahubwo yireserva
ku buryo iri buze kuza kukwempoza imbaraga nyinshi mu minota ya nyuma. Niyo mpamvu mwagiye mubona Arsenal mu minota ya nyuma iratsinda za Man U, iraranje za Tottenham kuri match ya Chelsea, mwarabibonye. Ukabona ko ni ikintu gishya yize Arteta, wamushimira ariko ukanamugaya ko ni umutoza Arteta udashobora kumanaginga squad, akamenya igihe cyo gusimbuza umukinnyi ni iki ngiki, akamenya igihe cyo kwinjiriza ndetse kugira ngo umukinnyi abone automatisme cyangwa se abone imbaraga zizamutwara muri match yindi, ndetse no kuba afite match fitness, aba ari ku rwego rw'abakinnyi bagenzi be. Ukabona ko n'ikintu cyagiye kigora abakinnyi ba Arsenal babasimbura, ukabona ko bagendaga bajya baza mu mamatch ubona batari fit, batiteguye kuba bahangana ku rwego rw'abakinnyi basanzwe babanza mu makipe, nta match fitness bafite. Ukabona ko nicyo kibazo kigiye kiri mu ikipe ya Arsenal. Ni umukino bakinnye bagaragaza mentality iri hejuru, kuza kwishyura ibitego bibiri babikubanjije mu minota mike, guhera ku munota wa 60 na kangahe ugatangira kwishyura ibitego bibiri. Ubona ko ni ikintu cyo gushimira abasore ba Arteta bagerageje kugira mentality y'abantu bakuru, ya mentality nyine y'abantu ko kubona bashaka igikombe cya shampiyona, batemera kuba batsindwa, batumva ukuntu bishoboka kuba batsindwa. Ubona ko n'abasore bari very focused kuri Premier League. Ukabona ko Champions League ntibashyiramo imbaraga nyinshi nk'izo bashyira muri Premier League. Ni ugutegereza tukareba aho bizaberekeza. Kugeza ubu ngubu baranganya amanota na Manchester City, nta gikuba cyacitse gihari, ariko ku ikipe ya Chelsea twabifata nka motivation kuva mu bihe bibi ukaza gutsinda ikipe ya Arsenal, ukayitsinda yari ivuye gutsinda ikigo nka Manchester City. Ni ikintu gikomeye kuri wowe, kugarura icyizere mu bafana, kugarura icyizere mu bakinnyi, n'umutoza ubwe kwigarurira icyizere, kuba yatangira gutekereza ibintu bishya, ndetse no kuba yatangira kubona abantu 11 abanzamo mu kibuga ba nyabo. Ukabona ko ni ibintu byiza. Ubona ko Chelsea yo kwitega si Chelsea ya vuba, Chelsea yo kwitega ni Chelsea mu myaka izaza, ugendeye ku bakinnyi ifite na projet abatoza bafite ndetse n'ubuyobozi bufite. Ukabona ko bari kubaka Chelsea y'ahazaza, ariko kuba ari Chelsea y'ahazaza bari kubaka ntibivuze ko bagomba gutakaza imikino ndetse no kwitwara nabi, kuko Chelsea ni ikipe y'amateka igomba kuba yitwara neza isaha n'isaha. Ukabona ko nicyo kintu batangiye kugarura muri Chelsea yari yarabuze cyangwa se itari ifite muri saison ishize. Twagiye muri Manchester United, yaje kubikina ku isaha ya saa 3 amasaha yo mu Rwanda, ikina n'ikipe ya Sheffield United. Manchester United ni ikipe yari ivuye mu bihe bibi yo gutsinda Brentford mu minota ya nyuma. Biriya si ibintu biba bikwiriye Manchester United, niyo mpamvu mvuga ngo ni ibihe bibi byo muri Champions League. Kugeza ubu ngubu bamaze gukina imikino 2 muri Champions League, nta mukino baratsindwa. Ukabona ko Manchester United ni ikipe itari balance muri ino saison, ibyayo bitari byagaragara muri make. Ubona ko ifite ibibazo muri defense, undi munsi ukabibona muri attaque, ukabibona ko ni ikipe itari yavuga ati dukomeye aha, tworoshya aha, imbaraga zacu nizi, intege nke zacu nizi. Ntibari bafata uruhande. Ukabona ko nko muri match ya Champions League batsinzwe ibitego 3-4 n'ikipe ya Bayern Munich. Ukumva ko attaque nta kibazo ifite. Kuri match yindi ya Champions League batsindwa ni 3-2 kuri match ya Galatasaray. Ukumva ko attaque nta kibazo ifite, ariko bagera muri match za Premier League bagatsinda 2-1 ibitego, ukabona bije mu minota ya nyuma. Ibitego ntibitsinzwe n'abataka ngo uvuge ngo abataka bafite forme zishobora gutwara ikipe, bakaza bagatsinda ikipe 2-1. Nta mwataka batsinze nanone kuri no match ya Sheffield. Ukabona ko ni ikibazo cyo kuba bakibura attaque, bigatangira gucreate ibitego byinshi, igatangira gukora ibitego byinshi, kuko kugeza ubu kuri journée ya 9 abataka ba Manchester United bose bateranyije bafite igitego kimwe. Icyo gitego kimwe cyatsinzwe na Rashford ku mukino wa Arsenal. Ba Hojland muri Premier League nta bitego bafite, ba Anthony, ba Martial n'abandi benshi. Ukabona ko nta bitego bafite, ni ikipe itari balance, yinjizwa ibitego byinshi. Ukabona ko muri ino saison
nicyo kintu Ten Hag agomba gukosora, kuko ubu ngubu bibara ko yatangiye kujya ku gitutu, agomba gushaka uburyo yikura kuri kino gitutu yagiyeho, kuko ino saison irangiye Manchester United itari yatangira kumurika itara byerekana ko ari ikipe ikomeye, ikipe iri gushaka urumuri, iri gushaka uburyo yagaruka ku yahoze cyangwa gusubira mu mateka yahoze ikora. Ten Hag nawe mbona ko yaba ari mu gihe cye cya nyuma muri Manchester United, akaba aricyo kintu bagomba kugerageza gukosora, akagerageza kumanaginga squad ye, akumvisha abakinnyi be ko nibo bonyine bahari bo gukora ibyo Manchester United yagakwiye kubikora, nta wundi muntu uhari wo kubikora, nta kindi gihe gihari cyo kubikora, ni iki gihe gihari cyo kubikora. Ubona ko ikibazo kiri muri Manchester United ni ikibazo kijyanye n'imitekerereze no guhuza abakinnyi, kugerageza kumvikanisha icyo abakinnyi bifuza gukina n'icyo wifuza gukina, ukabona ko ni ikintu Ten Hag atari yamakisimiza gukora, we arabimpoza umukino we, ukabona ko abakinnyi ba Manchester United bo ntibawumva. Ten Hag nawe bamubwira ati ese ko abakinnyi ubona imikino badahuza, ubona ko nta mukino uhari muzima bakina, yaba umukino wabona uhari nta n'umukino wabo ubona bakina ubwabo bumva uhari. Ese nicyo kibazo gihari, nawe ukumva aravuze ngo sindakinisha squad yanjye, nahisemo ngo abakinnyi baba bari mu mvune. Ariko icyo si ikibazo bagakwiye kububwira itangazamakuru, cyangwa se igisubizo waba uhereza itangazamakuru, kuko wowe ugomba gukora igishoboka cyose Manchester United itsinde, ntugomba gukora igishoboka cyose ngo Manchester United izatsinda ariko ifite squad yose. Ten Hag agomba gutangira kwiga kwishakamo ibisubizo, ndetse no reba ukuntu yahuza umukino we, abakinnyi bifuza gukina nk'uko Liverpool bikora, nk'uko Klopp abikora. Ubona ko ni umutoza wumva abakinnyi be icyo bifuza gukina akaba aricyo bakina, ndetse akagerageza kubamotiva mu buryo bwabo, kuko Manchester United ntifite abakinnyi babi, ifite abakinnyi beza, ariko kubategura mu mutwe ndetse no kubumvisha ko babishoboye, kumvisha ko aribo bonyine kubikora kandi ko bafite ubushobozi bwo kubikora, nicyo kintu mbona kibura muri rusange. Iyo niyo journée niko yagenze muri Premier League. Manchester United iri ku mwanya wa 8, iracyari aho hafi, nayo ntirajya kure, bayirusha ikipe ya mbere yirusha amanota 6, ni amanota menshi ariko si na menshi cyane, nanone ni amanota bishoboka ko wakuramo mu gihe cy'imikino mikeya witwara neza. Iyo ukagira imana akitwara nabi, ariko ni ibintu bigaragara ko Manchester United iramutse itsinze mu match menshi bishoboka kuba nayo yajya muri title contenders. Tugiye mu yandi marigue, Paris Saint-Germain yaje kubitsinda yitegura umukino wa Champions League ifitanye na AC Milan. Ubona ko ni boost nziza bo bafite mu itsinda ryabo, nabo ntibitwaye neza umukino ushize, bagomba kugarukana reaction ikomeye kuri no match ya AC Milan, iyo yaje kubitakaza itsindwa n'ikipe ya Juventus. Ahandi Real Madrid yaje kubinganya n'ikipe ya Sevilla bifashijwemo na Sergio Ramos, ndetse ikabifashwamo n'uko Sevilla nayo yitegura Arsenal, igomba gushaka boost, igashaka morale ikuye kuri Real Madrid, ikazazana guhangana n'ikipe ya Arsenal. Ukabona ko Barcelona nayo yaje kubitsinda igitego kimwe cyatsinzwe n'umusore uvuye muri La Masia. Ukabona ko na La Masia ya Barcelona ikomeza gutera imbere, ikomeza kwerekana ko ari La Masia, kuko nyuma y'uko mu perezida wayo Joan Laporta agarutse, ukabona ko ni La Masia yongeye kuba igaragaza ko ari La Masia yakongera kuvamo abakinnyi bakina umukino wa Barcelona, bakina umukino mwiza ubereye ijisho ry'abafana ndetse n'iry'imikinire muri rusange. Ayo niyo